Jesu Kristu uyinkosi baba zibande. Angazi baba nokuthi kuyafakazwa ebusuku nokuthi akufakazwa. Kodwa nje baba manje nje emva ka-7 ngibuye epulazini ukuyolanda udrayiva kagandaganda ngihamba nengane yabhuti wasemzini ifunda umatric. Baba sesibe sengozini emangalisayo. Uma ngibuye epulazini sekufanele ngingene kulo mgwaqo lo u-main road osuke e-Great Town e-Maritzburg. Ivele imoto baba ingiphunyula ngazi kanjani idabule lo mgwaqo. Lo mgwaqo oye-Maritzburg uhamba ama-truck amakhulu, izimoto dlula gijima kuloya stop. Kodwa baba kubangabikho moto ekhona. Mayushaya yudlula umgwaqo baba safica insimbi kodwa ngiyibone kamuva-ke sesimile. Insimbi evele yayibamba imoto isiyophonseka baba esiweni. Ngakho ngiyacela baba ukuthi ungikhulekise ungibongise uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ukusifaka kulo mkhosi kanti ulo mkhosi uqonde ukuzovikela mina. Baba kuze kube manje ngisaqhaqhazela. Uma ngicabanga nje baba ngiyabona ukuthi ngisindiswe uNkulunkulu kuphela akekho bengangisindisa, akekho bengasindisa ngalolu hlobo. Cishe baba ngashona nengane kanye nodrayiva. Hawu baba ngicela ungibongise, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngiyaphila. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba. Baba ngizothula ubufakazi. Ngiyabonga baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ubaba ngobaba uNsibanda sifundisile baba. Izolo bekunenkonzo yabefundisi njengoba sisekomitini labefundisi kule ndawo esiyakhele. Bekunenkonzo izolo baba. Ngike ngangena emkhosini ngimkhuleka uNkulunkulu ngimcela ukuthi ngicela asibonakalise kuleya ndawo. Kwenzekile baba, wamgcwalisa uNkulunkulu umntwana wakhe ngokade sikhonza ngezwi kunako konke okwenzekile kade kwenzakala izolo. Ngimbonela uNkulunkulu ukuthi hawu isimanga uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngiyabonga baba. Nanokuthi baba okwesibili baba bengikhonza eZayoni futhi la kade sikhona izolo ila kade ngiphuma khona kade ngikhonza khona. Bengingasayifuni baba iZayoni ngohlobo olumangalisayo ngenxa yokuthi ngidlalile ngikhonza iZayoni, ngadlala baba ngayo yonke uhlobo lomdlalo. Manje bengingasafuni ngisho umculo wazo, ngingasafuni nje indaba engihlanganisa neZayoni. Ubaba wangibuyisela back kunevidiyo baba ayifaka eZayoni. Ngabona ukuthi uNkulunkulu ngoba nami ungenzela umusa. Hhayi ngoba ngingcwele noma mhlampe sengikholwa kakhulu kodwa nje kuwumusa. Baba izolo kuthe kuhlatshelelwa iy'ngoma kodwa ngiyizwa ukuthi hhayi cha le iyakhuluma ngoba khona ezinye uthi cha uyizwa-ke le engingayihlabeleli-ke engingayizwa kodwa engiyizwayo ngiyihlabelele baba. Kwazi kwawubunye baba. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngoba uma ususindisiwe kwesinye isikhathi abantu basuke sebazi ukuthi usungcono usungcwele kodwa nje izolo ingezwe emoyeni wami ukuthi nje yebo ngoba nje bayakubuka phela abantu siyasibuka isixuku baba. Ngiyabonga baba ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen baba. Ninjani? Ngikhona nami ngiyaphila baba. Lana ngizocela ukuthi ngingene ngakuwe kuqala ngoba ngiyaqala ukuthula bufakazi. Ngangeniswa ngulomunye sesegruphini waqala wangifowadela zonke imithandazo yakho ney'ntshumayelo zakho ngenza konke owawukusho. Manje nginobufakazi-ke manje nginabo manje bengicitha ingcono ngingene ngala ukuze lo bufakazi uzongidlulisela bona wena. Bengumuntu obanale bathi imfelo, bakubiza ngemfelo ngenhlume nakho konke nje amagama. Bengakhoni ukuya ethoyilethi kahle ngisebenzisa into ey'ningi ngizama ukusiza ukuthi iphume. Kungilimaza kungishaya eqolo lento kuphuma nanegazi ngikake igazi. Omunye sesi wanginika umuthi wasekhemisi ayewuthengile. Usebenzile yebo kona waphinde futhi waqala phansi lento. Mina-ke njalo nje uma ngithandaza sengiqala ngibiza ukuthi Jesu Kristu uyinkosi. Ngikusho kaningi 5 times ngikusho. Then kuthe nje ku-last week and Friday ngiyalokhu la emuva iyephuma lento ngilalela esofeni nje. Mangilele esofeni kuyafika ukuthi ngibize leli gama laKristu uJesu Kristu uyinkosi ngalibiza. Ngayizwa lento iphuma ihamba ngasesinqeni yehla eza ezansi esemathangeni yehla.
mangithi ngiyasukuma ngithola seyimile la elokhunga esithweni seyivuvukele leli bala la esithweni kubuhlungu lento ngathi ingigwaza ngathi iyanyakaza ngathi isibungu siyanyakaza siyangidla la esithweni sengibamba ngithi Jesu Kristu uyinkosi Jesu Kristu uyinkosi yangapheli kwaze kuba umgqibelo kwaba isonto kwaba umsombuluko solo injalo lento then emva kwalokho yaphela nje kanjalo manje sengizwa ngisengilula sengiyakamnandi etoilet sekumnandi nje ukubiza leli gama liyaphila baba emfundisi ngiyabonga kakhulu ukuthi uyasiphilisa sibaningi umhlaba wonke mina ngisempumalanga neLisbret sibonga kakhulu uNkulunkulu akubusise njalo uNkulunkulu akukhulise njalo uNkulunkulu akweseke njalo ahambe nawe imihla yonke leli zwi lakho lisabalala umhlaba wonke ngiyabonga baba emfundisi kakhulu ngiphilile nami kakhulu amen. Yesu Kristu uyinkosi tata. Ndiyabulisa egameni lenkosi Yesu Kristu ophilayo. Ndicela uzisa obubungqina tata. Tata ndiyabhala inkonzo yokuvuma izono, ndiyavuma izono zam. Kusukela ndiqalile ukubhukha njengoba ndibhala, tata ndiyambona uThixo esebenza empilweni yam. Tata xa bendibhala kuyandimangalisa ngezono zeenyanga endizihambileyo, zonke iinyanga endizihambileyo. Kwathi xa sendibhala enye inyanga yayindinikeze umthetho wokuthi yabona ke namhlanje njengoba olusuku lanamhlanje ndicela uzungabulisi mntu. Ndithe xa ndibhala eso sono tata loo sentence yoba yathi le nyanga ndingabulisi kwabe sekuqatha entliziyweni yam kubekeke ukuthi yiloo nto kufumaniseke uba ngamanye amaxesha andinamdla wobulisa abantu. Sometimes ndiyamgqitha umntu ndingambulisi ngoba inyangi eyayindinyanga yandinika umthetho uba ndingabulisi mntu ngalolo suku. Tata ndakhala naxa bendibhala isono sethathu tata ndeva amadimoni ukuthi ingathi khona amadimoni aphumayo emzimbeni wam, ndeva ndiyafila. Ndiyambonga uThixo tata kakhulu. Nditsho nenkanuko yenyama yehlile ibindihlupha kakhulu kodwa noko ke andifuni yehle nje, ndifuna iphele. Ndiyamkholwa uThixo uzayiphelisa. Ndiyabulela kakhulu tata, inkulu ingummangaliso imisebenzi kaThixo. Ndithi xa ndijonga ndibuka bendiziristarishile ebukumkanini bobumnyama. Tata ndiyambulela uThixo kakhulu, ndisaqhubeka ndisabhala izono zam. uYesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngibikele umama, ngibikele ubaba, abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni endlela Jehova. Ngiyabonelelwa baba. Ngizizwa nginovalo baba. Ubaba uma engeqeda intshumayelo uthi Nkosi busisa wonke umuntu olalele lenkonzo. Ngiphinde baba futhi athi ubaba Nkosi busisa wonke umuntu osekhaya lezwi nomuntu osentabeni yekaJehova. Kuyabonelelwa baba. Ngisho uvalo ngalesibusiso esingaka singenze ngasolo ngene ekhaya lezwi ngenxa yesibusiso esingaka ngisitholayo imihla namalanga. Singenze baba ngizifuna ukuthi kazi mina lesi sibusiso esingaka ngiyasebenzela yini, ngiyethembeka yini lesibusiso engisithola imihla namalanga. Ngiyacela inkosi ngisize ngethembeke phambi kwenkosi, ngiyisebenzele ngokwethembeka kusenganene kwethuna ngenxa lezi sibusiso engisithola imihla namalanga. Ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi lesi sibusiso singaweli phansi kodwa siwele kimina ngiphezu komsebenzi wenkosi. Sizoza kwethembeka enkosini. Ngiyabonga uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Jesu Kristu inkosi baba. Kunento eyenzekile la, kusho ukuthi inamba zasekhaya lezwi zimbili efonini yami, ngoba ngithe la engisokola khona kudilitheke inamba yasekhaya lezwi. Ingakhathazeka ngale ndlela yokuthi ngithe mangiscrolla la efonini ngathola le. Benginobufakazi baba bephupho engiliphuphile lapho bengihlaselwe izinja ezintathu
lezi nja lezi bezisho ukungiqeda kangangoba enye ngithe mangiwa ngayicindezela ngomhlana. Mangiyicinezela ngiyawubona ukuthi umlomo lo uyafuna ukungibamba but awude ufikelele kumina la emqaleni ebeyifuna ukungibamba khona. Le nenye ingathi ifuna ukungidonsa la ezinyaweni, enye imile iyafuna ukungiluma but ayidi ngilume. La engisikhrime khona ngizama ukuthola usizo ongalitholi. Kwafika ukuthi angithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. La ekuvele kuthiwa zisuka mazisukuma zivele zi-endaphe seziyamadoda amathathu. La madoda lawa asemadala. Ngibe sengithi kuwona, niyazi ukuthi uma ukholwa kuba nama-challenges ngoba usathane usukelwa. So now ingakho nani ningihlasele kanje, ungoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unami ngaso sonke, uJesu Kristu uyinkosi. Yingakho futhi nibalekile nje kule nto ebenifuna ukuyenza. So ngakujabulela lokho baba kakhulu ukuthi ngigcine sengiphunyukile ngokuthi nje uJesu Kristu uyinkosi. Akuve kuwo okokuqala uma ngihlaselekile kuyafika ukuthi angithi uJesu Kristu uyinkosi, kuyaqaqeka konke lokho bekusuke kungixakile. Ngiyabonga kakhulu baba uNkulunkulu esigcinele wena. Siyakuthanda kakhulu nomama wethu, umama umpostoli. I-can't wait ukuthi nginibone endlini entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Angisakwazi ukulinda baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu. Mina ngiye ngazithola ukuthi ngaphandle kokuthi ngifike ekhaya lezwi bengingakenzi lutho, bengingakakholwa, bengingakaqalisi ngisho ukuqalisa, bengizikhohlisa. Ngokuthola izimfundiso zasekhaya lezwi ngize ngizinikele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngithola ubumnandi, ukukhamfatheka usuku nosuku. La engiye khona la ukuthi uma ukhuleka ubone ukuthi awenzanga lutho, kanti khona la uyuthola ukuthi umthandazo usidabulile.